បាទសួស្តីតោះយើងឥឡូវយើងបន្តមេរៀនទី2របស់យើងមេរៀនទី2របស់យើងចូលដល់កន្លែងអនុវត្តការសរសេរ prompt ជាមួយនឹង AI ឯងដើម្បីវាបង្កើតចេញជាទម្រង់រូបភាព website របស់យើងមកហើយអញ្ចឹងបាទគ្រូមាន Word មួយបាទនេះអញ្ចឹងជំហានទី1គឺយើងមាន4ជំហានបាទជំហានទី1គឺឈ្មោះ website របស់យើងថាយើងចង់ដាក់ website យើងហ្នឹងឈ្មោះអីគេទី2ត្រូវមាន logo អញ្ចឹង logo ហ្នឹងបងប្អូនអាច design ក្នុង Canva ឬក៏ Photoshop ទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានទី3រូបភាពអញ្ចឹងរូបភាពគឺមានតម្លៃនឹងការវិពណ៌នាបែបហ្នឹងមកនេះជារូបភាពឧទាហរណ៍បាទគ្រូសរសេរវិពណ៌នាបែបហ្នឹងមកនេះអញ្ចឹងបើសិនជា website ហាងបងអូនលក់អីបងអូនទៅរករូបភាពរបស់ហ្នឹងសរសេរការរាយរាប់ពិពណ៌នារបស់ផលិតផលរបស់យើងអស់មកបាទចូលដល់ចំណុចទី4ចំណុចទី4គឺសំខាន់ណាស់គឺការសរសេរ from ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងត្រូវឲ្យ AI ហ្នឹងស្គាល់សិនស្គាល់ថាយើងចង់បាន from ថាយើងចង់បង្កើតអីនេះបងអូនចង់បង្កើតហាងលក់អីដាក់តំណឹងមកនេះលក់អីគេនៅតំណឹងបាទនៅតំណឹងចង់លក់អីគេបាទដូចគ្រូចង់លក់កុំព្យូទ័រនេះអញ្ចឹងគ្រូឲ្យ AI នេះសិនកើតយើងសិនបាទសូមគ្រូសូម copy អត់សរសេរទេយូរបាញ់នាទីវីដេអូច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមានគណនី ChatGPT OpenAI ហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះបង្កើតទេចាំគ្រូផ្ញើរបៀបបង្កើតឲ្យនេះគ្រូលើកថាយើងមាន account ហើយស្រេចមាន account ហើយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងបងត្រូវចុចសញ្ញាបូកនេះសញ្ញាបូកចូលមកនេះមកយកពាក្យ Canvas ហ្នឹងគឺកន្លែងការសរសេរកូដដែរអញ្ចឹងយើង Control V មកមិញហ្នឹងបាទពណ៌នាចង់វាបង្កើតចុចទៅហើយវា recommend យើងសិនមកតែយើងចង់បានអីអញ្ចឹង complete តំណឹងគឺចុចបូកបដូរពីការឆាតធម្មតាទៅជា Canvas សិនមកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសរសេរកូដព្រោះ Canvas ហ្នឹងគឺកន្លែងសរសេរកូដដែរបាទអញ្ចឹងវា recommend យើងនេះឃើញទេចាប់ដើមមកហើយបាទមកហ៎ឃើញទេចាប់ដើម recommend ហើយតិចទៀតវាបន្ថែមមកយើងបាទហាងកុំព្យូទ័រអីចឹងមកបាទគ្រូមើលសិនបាទនេះបាទនេះវាសួរយើងហើយយើងបន្ថែមព័ត៌មានឲ្យវានេះឃើញទេនេះឈ្មោះហាងឈ្មោះអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ចឹងមកបាទអញ្ចឹងចូលមកដល់តំណឹងយើងឲ្យវាបង្កើតមកសូមរៀបចំបាទយើងឲ្យមកសូមថែមតិចទៅសូមរៀបចំបាទអញ្ចឹងនេះតម្រូវការ3ដែលវាចង់បានបាទឈ្មោះហាងអញ្ចឹងឈ្មោះហាងគ្រូ copy មកគ្រូមើលក្នុង note សិនគ្រូមានអត់បាទនេះប៉ណ្ណឹងគ្រូមានស្រេចទេនេះ copy ទៅបណ្ដោយមកបាទតែបើអានេះករណីវាអត់ឲ្យ from យើងមកតែម្ដងបើសិនជាវាឲ្យមកបងត្រូវ copy from នឹងយកមកប្រើទៅបាទ copy ពី note របស់គ្រូទេពី Word របស់គ្រូទេបាទអញ្ចឹងគ្រូបានរៀបចំឲ្យស្រេចនេះអ្វីដែលតម្រូវការរបស់គ្រូណាបាទប៉ុណ្ណឹងបាទចុច send ទៅបាទវាចាប់ផ្ដើមសរសេរយើងហ៎តែចាំមើលសិនបាទមកហើយនេះគ្រូភ្លាយមកហ៎អញ្ចឹងបាទគ្រូសុំបន្ថែមតិចកន្លែង note របស់គ្រូនេះពី Word របស់គ្រូទៅបងអូនយកទៅបើសិនករណីថាយើងសួរវាដំបូងនេះខាងលើនេះវាអត់បានផ្ដល់ជា from ធម្មតាវាមានការឆាតខ្លះវាឲ្យ from ឧទាហរណ៍មកតែម្ដងឧទាហរណ៍ from អញ្ចឹងបងអូន copy from នឹងយកមកដាក់ឲ្យវាបង្កើតឲ្យតែម្ដងទៅ copy from នឹងរួចបងអូនគ្រាន់តែថែមប៉ុណ្ណឹងមកនេះថែមប៉ុណ្ណេះបានហើយមិនបាច់ទៅដល់នេះ from ដែលគ្រូបានត្រៀមខ្លួនឯងតែពេលខ្លះវាឲ្យស្រេចវាឲ្យ from មកប៉ុណ្ណឹងមកយើងតែយើងគ្រាន់តែថែមប៉ុណ្នេះទៅឥឡូវអានេះគ្រូដាក់ចេះវិញកុំឲ្យបងប្អូននេះ
គ្រូដាក់ខាត់គ្រូខាត់យកមកដាក់ខាងនេះវិញបាទដាក់នៅទី2បាទចេះបាទនេះទី2ពេលដែលបាន from រួចបង copy from ពេលដែលវាឲ្យ from មកយើងហើយបង copy from នឹងផាសចូលរួចចាំ copy អានេះរបស់គ្រូទៅដាក់បាទប៉ុណ្ណឹងតែពណ៌នេះបងណានេះបានខ្លួនឯងបងស្រឡាញ់តម្រង់ website ហ្នឹងពណ៌អីបងឲ្យវាលាយខ្លួនឯងមកស្រឡាញ់បានពណ៌ដូចគ្រូដាក់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចាំមើល preview មើលថាវាបានតម្រង់ដូចនឹងអត់អញ្ចឹងពណ៌ហ្នឹងបងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានស្រឡាញ់ mode អីពណ៌អីដាក់តាមហ្នឹងទៅបាទយូរដែរណាពួកអី requirement យើងគឺច្រើនតម្រូវការអញ្ចឹងវាសេមកនេះអញ្ចឹងបើសិនជានេះណាយើងអង្គុយសរសេរមួយខែបាយសរសេរមិនចេញទេនេះដោយសារសម័យបច្ចេកវិទ្យាមិនមែនតែចាំបាច់តតែយើងរៀន IT ទេសម័យបច្ចេកវិទ្យាសម័យ AI ហើយអញ្ចឹងគឺដើរឲ្យទាន់ដូចគ្នាប្រើ AI ជំនួយការងារយើងបានអញ្ចឹងគឺឲ្យ AI ធ្វើឲ្យតែម្ដងមកអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺគ្រូបង្ហាញតែពីរបៀប បង្កើត from ហើយនឹងសរសេរកូដសិនទេរួចចាំយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងកម្មវិធី VS Code យើងបាទឥឡូវវាសេចប់ហើយសេចប់នេះវាមានប៊ូតុង preview នេះយើង preview មើលនេះមកឃើញទេនេះមកតនេះក៏ប៉ិត logo បើយើងមាន logo ដាក់ logo ទៅវាឲ្យយើងនេះអញ្ចឹងនេះមកនេះឃើញទេបាទអង់គ្លេសខ្មែរបាទនេះមកហើយបាទនេះតម្រង់ដែលគ្រូរី comment មិញគ្រូចង់បានមិញបាទអញ្ចឹងតម្រង់មកហើយឥឡូវគ្រូថាអត់ស្អាតគ្រូចង់ថែមយើងអាចថែមថយបានណាពេលដែលយើងចុច preview ទៅយើងមើលខ្លួនឯងទៅចង់បានតម្រង់បែបម៉េចយើងថែមថយបានបាទគ្រូសុំ copy នេះវាចូលករណីនេះករណីចង់សរសេរថ្មីវិញទាំងអស់វិញបាទវិញទាំងអស់អញ្ចឹងគ្រូសុំ copy បាទទាំងអស់ហ្នឹងបាទ copy ហើយគ្រូដាក់បដាច់គ្រូចូលមួយបដាច់ខាងលើមិញនេះ MacBook M4 ហ្នឹងបាទប៉ុណ្ណឹងហើយគ្រូ copy detail ដែលយើងបានរៀបរាប់មិញខាងលើមិញហ្នឹងនេះប៉ុណ្ណេះបាទគ្រូសុំ copy ចូលបាទឲ្យវាបង្កើតតែម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមសរសេរយើងសារជាថ្មីបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺយូរបន្តិចដោយសារការប្រើប្រាស់បាទនេះ version 2 ណាពេលដែលយើង version 2អញ្ចឹងបងប្អូនពេលដែលធ្វើរួចអង្គុយមើលខ្លួនឯងនេះ version 1អង្គុយមើល preview ខ្លួនឯងបើខុសតោះឲ្យយើងកែសម្រួលហើយបាទយើងអាចសរសេរជាភាសាខ្មែរបានបើយើងចេះអង់គ្លេសដាក់អង់គ្លេសទៅគឺកាន់តែល្អតែបើថាមិនចេះអង់គ្លេសទេគឺដាក់ខ្មែរដូចគ្រូមកអញ្ចឹងគ្រូធ្វើវីដេអូមួយហ្នឹងគឺខ្មែរសុទ្ធពេលច្រើនគ្រូធ្វើតែអង់គ្លេសតែដោយសារខ្លាចបងប្អូនពិបាកក្នុងការសរសេរភាសាអង់គ្លេសច្រើនទីច្រើនអញ្ចឹងគ្រូសេព្យាយាមសរសេរខ្មែរឲ្យបានគ្រូមាន note ជា file word ហ្នឹងឲ្យ file word នេះក៏ប៉ិតគ្រូរៀបចំឲ្យស្រេចណាគ្រូ translate ពីភាសាអង់គ្លេសរបស់គ្រូទៅណាបានចេញតម្រង់បែបនេះណាដោយសារគ្រូយកអាការ detail នេះយក detail ហ្នឹងចេញពី website Apple តែម្ដង Microsoft មក Apple តែម្ដងហើយ detail តាមហ្នឹងមកគ្រូឲ្យ translate បកប្រែឲ្យទេចឹងពេលខ្លះវាខុសឆ្គងតម្លៃអីយើងថែមថយខ្លួនឯងបានកាលហ្នឹងបាទយើងចាំមើល version 2 របស់យើងចឹងបងរៀនធ្វើការ design ធ្វើដំបូងបង្កើតមកដំបូងមិន perfect ទេនរណាក៏ដូចនរណាគេដែរសូម្បីតែគ្រូបង្កើតតម្រង់ website ដំបូងគឺអត់តន់ស្អាតទេអញ្ចឹងបងរៀននេះគឺបានន័យថាជាការរៀនរបស់យើងបងរៀនធ្វើរៀនបង្កើត website នឹងឲ្យច្រើន preview មើលឃើញថាវាស្អាតគ្រប់បងចង់បានបែបហ្នឹងហើយចាំ copy code ហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុង VS Code របស់យើងកែថែមថយបន្តិចទៅយើងអាចទិញ domain ដាក់ជាតម្រង់ website ផ្លូវការរបស់យើងបានហើយអញ្ចឹងអាដំបូងហ្នឹងបងមើលទៅរៀនធ្វើឲ្យបាន 4-5 website មកមើលថាណាស្អាតត្រូវចិត្តរបស់យើងហើយចាំ copy នេះយើង copy ទៅនេះ copy ទៅនឹងទៅវាស្មើនឹងបានកូដទាំងអស់យកទៅដាក់នៅក្នុង VS Code យើងទៅថែមថយបន្តិចទៅបានតម្រង់ website ដែល perfect មួយហើយប
bạn chân dương trăm tịch tới bà du đá cú preview cha mơ sẵn bà chẳng bà là tập Paul cọ ai lời này cọ nứng cho mơ cú cọ vì châu tôi không có trọt error sao dương có bông thuần nè do tầm này cái chọc nữa version thu bà dưỡng 3 version thu cho ấy này chẳng preview version thu mơ mới bà ní version thu 3 version thu bà ní âm phó ní image ní bây giờ dưỡng đạn này tới vi chân này tầm lái bà phẩm bay rồi đà lá kích trên lùi khoai dưỡng tiết này bà bằng than tới không có trọ vì châu tôi không có trọ bàn mùi mà nét ở đờ bàn chân mưa và là tập Paul bàn trắng anh ấy ai time thôi bàn vậy nè hàng cám thì kêu đã nắng đầm rơi cá lấy kêu xong ai việc cài sầm ruột xóm cái sò gọi là sò về kênh sạchยังออกphone này kì promotion phone nào để sát OS sim rip mình thấy 3 OS sim rip đó bà ra phone nắng copy phone bà ở cái cài sầm ruồi bắt cho đó này chân nhầm mưa với cài sầm ruồi là dưới nè version rút rồi kêu copy này thôi hỏi về là xây ai sao mày bà dương ai pra visa khmer bán á bà ní đã version 3 mà bà ok cho mới về version 3 đứng về trên tầm rung bài máy bà ní version 3 để cho bà đàn xe cho mới về cái sầm rùa phân so khmer dương ạ chân dương bây giờ dương preview tới mơ khơi hà việc ad về ấy dương ai việc thay thôi cái con được không năng ngày hai bà sân gì về đi crew giống về prap tập một phần nắng nè một phần nắng dương vô copy code nâng vô ta đắt dương mình đang thay vô ta đắt tận nào thì chấn bà chia sài play lan một là đến để cho play khang tiền bàn chân là chia sài bản chân đôi tận năng việc thay mấy dương tập phân năng này chấn mình đang thay dương copy code đúng cho ta đắt tận nào chấn phone ta thay này thay mà clear chân đó nè xây chỉ thôi đòn tiết hay copy mua hàng bao nhiêu đại việt xây từ 4 này version má này các bạn thằng lời nó copy hết dân thêm version này bây từ này đã version 7 dân mất bị chấp làm xe version 7 dân hình chấn crew trăm preview mơ version 7 và bây tầm bạn mạch video này riêng về nhé crew xong tập hàng tập bắn nắng á chấn ôn anh tập vót con anh tập thêm bàn hơi file vớt ní trong crew ai từ crew đừng ao tới mơ tam cùng video bật crew hết thêm thôi tam nâng từ file vớt mới nâng crew xây sẵn cái lối crew cho lắm luôn và chăm mơ version 3 ហើយបងបើខ្វះខាតនេះគ្រូនេះចឹងយើងអាចថែមថយឲ្យវាកែសម្រួលរួចហើយវីដេអូមេរៀនទី3ចាំគ្រូបរៀន copy code ហ្នឹងយកទៅដាក់តែម្ដង
chẳng bọn côi riêng côi thơ côi ai sở xây code nâng côi cầm mong AI ở việc trên tùm rung website dương đại xa đại dương pin chất sân mắt chăm dương copy code vô ta đặt bà du đá nó nghe ní ca cho nó crew nơi riêng ai thía năm thì 7 chập làm xây code đây code mùi hello world mùi crew xây lần mà tất ấy nó xây tránh hơi tầm rong website mùi từng mùi bài này tiết crew cho này p 7-4 khai á tại là ở đấy dừng coi thua mấy tầm màn tí đó anh chán thay cho này p mà máu nhưng anh ta cả website bằng pi bây giờ bà tao ấy mơ version 3 đừng ngọt nè là version 3 trên tầm rung bài mạch bây để chắp về trên preview rồi hãy crew xong bài trẻ tiết á bờ sân phone xây code AI sẽ tới trên preview nó phone mơ can này bọc ôn can chờ chơi bọc ôn và còn chia chơi bọc hết xua nom AI thom đá ở vô bọc hết Canva này thì chẳng nằm bay ca sẽ xây code em xem cứ chơi từ vô bọc hết Canva này bằng ai sẽ xây code bàn nơi không Canva có đôi khi này không Canva nằm bay xây code bán tao là vô bị Canva này khi này chẳng cả lại Canva rồi bỏ AI cứ cả lại chập làm xây code đây preview mơ version 3 trong ôn mơ từng ngọc nhé và version 3 về bài mạch bài cái này font là so với sát trên là version 2 để sai dương ở việc pra font không ai ở SM riệp này chẳng cho pua ca font ôn trong ai việc trên font ấy dương có mong font đời này bán này cái này sát font mới nó với sát chiên ở mình đấy tầm rong máu cứ một hết website chẳng sau ngày sát lấy crew tha cọ anh em mùi vì cho tôi không có trọ này ở lấy crew đô visa sân ở đây visa không ai đi phú đâu tôi ăn lấy mới bị đâu ạ được tông ăn lấy bà ăn lấy đồ ok đâu tôi ăn lấy cái đấy đâu tôi ăn lấy ở chẳng e thu khát mùi mới pi bày buồn bỏ bạc buồn để khát vào những buồn chẳng ban thà bờ tông ca bị chia tính cứ đầm na cái té dừng nó tham thế nè tham tiền chẳng chăm video merin có trong crew update anh tí tiết để xa lấy video nó lại về chẳng pe khác eto khát thấy ta dương mà cho mơ bán thôi mày hai rút phim tậnนี้គឺអត់ចាញ់ចឹងជំរើសផ្សេងចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយមួយទៀតគ្រូនឹងលម្អិតការសរសេរ from មួយហ្នឹងចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូមេរៀនទី2នេះបងអូនសរសេរឲ្យចេញតម្រង់ website ដូចគ្រូចឹងសិនមកអញ្ចឹងដំបងដឹងថាវាមិនល្អហើយតែបងអូនព្យាយាមធ្វើទៅ3 4 5 website មកគឺយើងនឹងបាន idea ថ្មីអ្វីដែលយើងចង់បានមកហើយចំពោះការលេខពណ៌លេខហ្នឹងយើងលៃលោកណែតាមហ្នឹងបាទអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនទី3បន្តទៀតមេរៀនទី2គ្រូសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងសារវីដេអូយើងវែងដែរហើយ file word ហ្នឹងចាំគ្រូឲ្យទៅដើម្បីជាជំនួយ